Yesu wase Nazareta unamaya inyahana unemeya inamaka unamaya inyamaka shanta imanamama shanta mayete samuka mayete solenamini be thou glorified, be thou honored, uphakeme kakhulu thathi indawo ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha ophilayo. Be thou glorified, be thou honored. We worship you, we worship you, we worship you, my King. We worship you, we worship you, we worship you, my God. Let us worship him. Let us give him the praise. And listen to music say, just tell him, give him your heart. I can't increase your yako. I am moving to know. He is worthy. He is worthy. We're forever. Sing to me, son. We're forever. Companions. You
Baba, kailangan ng parang sa pag-uso ng Panginoon. Dahil ako tutulong pero parang transform us and renew our minds, Heavenly Father. We're going to hear what you will. Let your word get in the inside of us, Father God, and transform us in the name of Jesus. We give you honor, we glorify your name, Father God. webandla ingcebo uNkulunkulu asibeke kimi siyathandwa siyathandazwa siyathandwa siyanakekelwa asihletshwa Yes. uNkulunkulu sikhethile utsho njalo uthi luhlanga olukhethileyo luhlanga olukhethiweyo hambani njengabakhethiweyo phambi kobuso bakhe ukuthi umuntu akulebhayibha Modimo wa rena tate ka lebaka la Kriste Jesu wa Nazareth le mo sebakeng se Jehova re khunama pele ga sefatlhego sa rena Yes, Lord. re leboga bona ka lena ka gare ga rena le sa tlo bolela le maphelo a rena Jehova re thuše dima rena lokilego gore re kwe wena o bolela le maphelo a rena re kwe wena o bolela le malapa a rena re kwe wena o bolela le diphuthego tšeo re romileng go tšona ka leina le le maatla la Kriste Jesu wa Nazareta ke a la madi a morena Jesu ka gare ga tshebeletso ye ašu yo le mo kgethileng Jehova gore be moetapele wa Mpumalanga Baptist Region ke ena seboledi seo le se beileng letšatšing la legono bolelang ka ena o ka re ga sanka le bolela le mo nakong e fetileng ka lebitso la Jesu amen. To our president, will be spoken for the slogan from Mabake. General Kasarani, abafundisi bonke abakhona ngeNdlela kaSangwane egameni likaJesu. Ibandla lonke abantu abasha nabomama Sunday school engekho ngiyabachisa kwethu ngegama likaJesu. It is so difficult to speak bazalwane after uNkulunkulu sekakhulumile. Akubilula bazalwane. It's not a feeling, it's not a joke. When God speaks. If you still have questions, God will answer you. Simshele satubaka kuno. I greet you, Mama. Egameni likaJesu Kristu. Umfundisi usukuthuma. Cela simshele izandla.
all the members of the ANC abajambe. Now for can say ANC. Amen. Shall we say? Siyabonga kakhulu ukuthi nibe khona nizokhonza nathi egameni likaJesu. uNkulunkulu alenze ngomusa. I was not notified ukuthi ngizokuba khona. Thande basitshelile asiphele ithuba before nizokuchisa egameni likaJesu Kristu. Amen. Kodwa siyanamukela and wish well kuma-elections azayo egameni likaJesu. Ngibo baphela engitshele ngababa khona bazalwane abanye abafiki abalezithuna abayikhona egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, let us read our Bibles in the book of Matthew 26, verse 26 to 28. Nangibiza wazi usenyafu. Matthew 26 to 28. Indaba esihlangene ngayo la ekhaya. Ngiyabonga usister wabukhona engaboni isinto songaye. Ngicela simshayele izandla phakama sister wabukhona. Phakama. Amen. Sister. Ngibonyela mungekho. Bazalwane, anaso kumithi ukuphi. Ngike ngifuna nje. Phakathi mafundisi sibothuma, mfundisi sibothuma asifundele bazalwane ngesizulu sakhe ngizwe ubrother wayezolo lakhe nakafunda ngokuthi izulu selilapha ekhaya. Ashara unathanda siza afuna kukhulu. Matthew 26, verse 28. 26 to 28. Ifundeka ngale ndlela ngesizulu. Besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso. 28 Ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthathelelwa kwezono. Abaningi bayachiya. Oh Jesu yena. Miso sema Gana no
ushumayele selabantu bashumayele. Amen. Ushumayele selabantu bafundisile. Amen. Izolo bongathi ngikade sikhambeni bazalwane sifanele sile ekhaya ngoba uNkulunkulu ukhulumile. Haleluya. Lena nazovela wena njengosibuthuma sekuba ngalokuthi ngoba singakhulumile wena uzothi. Akwethu siphuma ekudeni kakhulu. Singabantwana bakaNkulunkulu. In the Old Testament, bazalwane bekuthi uma kunesivumelwano phakathi kwabantu uNkulunkulu okuhlatshwa isilwane. Amen. Uma kunesivumelwano phakathi kwabantu uNkulunkulu bekade kuhlatshwa isilwane. Lesi silwane nasihlatshwayo besihlatshwa after abantu barespondile uNkulunkulu. Amen bazalwane. So uNkulunkulu ubekade emandulo angakhulumi nabantu ngendlela akhuluma nathi ngakho kulezi nsuku. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma each and every day, ukhuluma phakathi kweviki, ukhuluma Saturday, ukhuluma Sunday. But ngalesa sikhathi ubazothi akafuna ukukhuluma atshele uMose ukuthi bahlanganise endaweni eyodwa bese uNkulunkulu uzokhuluma kanye. After that nabavumelanako bekade kuzohlatshwa isilwane and then kufuneke igazi laleso silwane. Mfowethu umachika ukhulumile ngezinye zazo. So mina ngizodobhakile ebekade ngilungisile. And then bazalwane bekade kwakhiwa i-altar. After uNkulunkulu akhulumile bekade kwakhiwa i-altar. Kuthathwe ingxenye yegazi. Amen bazalwane. Kuthathwe ingxenye yegazi yesilwane alithele ezitsheni. Ingxenye bese kufafazwe ngalo i-altar. Amen bazalwane. Igazi lesilwane bekade lithathwa kuyofafazwa ngale-altar naqedwa ukwakhiwa i-altar. Okwesibili bazalwane bekuthathwa incwadi yesivumelwano ifundwe ezindlebeni zabantu. Then mayifundwa endlebeni zabantu abantu bavumelane nalokho abafundelwa khona, but konke akukhulumileyo uJehova siyakwenza sililalele izwi lakhe. Amen bazalwane. Now igazi belifafaziwe e-altar. Now kunegazi elisele ezitsheni. Now leli gazi bekade lilinda response yabantu ukuthi laba bantu baresponda bathini after uNkulunkulu sekakhulumile. Amen. So ngamanye amazwi leli gazi bekade lingafafazwa, bekade lingazolethwa kube abantu banegative kuNkulunkulu. But kuzobhekwa makangi ukuthi laba bantu bavumelana nalokho uNkulunkulu akuchona. Ngikhona bazalwane. Bese kuthi mase bavumelene nakho Dr. Matlo uMose athathe igazi afafaze ngalo abantu. Ethi bheka nanti igazi lesivumelwano uJehova asenze nani ngawo onke lamazwi awakhulumileyo. Yazwakala bazalwane. After sebaresponde kahle bavumelana uNkulunkulu akukhulumileyo bese kuzothatha igazi. Ingaba ngelembuzi, ingaba ngelani bazobafafaza ngalo leli gazi. Leli gazi mababafafaza ngalo, if babafafaze empahleni ebusweni lapho bakhamba khona
omunye nomunye uzobona ukuthi laba bantu baye bafafazwa ngegazi. Bayazi eke bakhonza eZCC ukuthi bekade sithelwa ngamanzi nasiphume emangcwabeni banithela ebusweni nempahla uyathamba nangegazi lemvana noma igazi bekade lihlatshiwe lezimbuzi bekade lenza kanjalo ebantwini. Amen bazalwane. But after seba bavumelene nalokhu uNkulunkulu akutsho. Why kwenziwa lokho? Kukhaziwe bathandekayo ukuthi umphefumulo womzimba usegazini. Hallelujah. So bathatha igazi lezimbuzi bafafaze ngalo abantu ngoba ikhona indaba yegazi ukuthi umphefumulo womzimba usegazini. So igazi bekade ingilo nasemandulo ebekade lisetshenziswa ukuthi abantu babuyelane noNkulunkulu. Likhona bazalwane uNkulunkulu umfundisi bakwethu umgqibelo namolesihlanu. So lithi iBhayibheli kuLeviticus 17 verse 11 ukuba umphefumulo womzimba usegazini. Ngimnike lona ealtari ukwenzela umphefumulo yenu ukubuyisana. Lokhu kuyigazi elenza ukubuyisana kumphefumulo. So igazi kuyiqiniso. uDr. Machika khulume ngakho ukuthi igazi belisetshenziswa ukuthi abantu noma imiphefumulo ibuyisane noNkulunkulu. Amen bazalwane. So uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi akenza lento wayenza kwasekuqaleni ukuthi nangifuna ukubuyisana nabantu ngizosebenzisa igazi. Nakakhipha abantwana bakwaIsrayeli ezweni laseGibhite wabatshela ukuthi mabulawe ilwane ezingenasiqi bese kufafazwa igazi. Into izokwenza ukuthi abantwana bakwaIsrayeli baphume eGibhite. Into ekuqala kumele bayenze ukuthi makufe ilwane kuqala bese thatha igazi lesilwane bese siyathathwa emabondeni eminyango bese makuzwa ingelosi yokubulala ebusuku izoceda abantwana bakwaIsrayeli bayibona igazi lithi uNkulunkulu I will pass over. Kona zama lithi iBhayibheli nabazophuma ezweni laseGibhite uNkulunkulu makazobulala abantwana bokuqala besilisa. Lithi iBhayibheli kumele kufe isilwane. Bakufa isilwane kuzothatha igazi bese leli gazi liyathathwa. Malithathwa leli gazi makazofela ebusuku azobulala nakabheka emnyango amangelosi abona kunegazi lemvana. Igazi lithathiwe, igazi lithathiwe, enakabona igazi ayadlula. Hallelujah. Kithi bazalwane igazi linamandla. Ngalesa sikhathi bekukhathazekile ukuthi igazi lemvana eyahlatshwa eGibhite bekade nalo linamandla ukuthi bazovela ukufa abantu bazobulawa. Lithi iBhayibheli into ezokudlulisa ukuthi ingababulali igazi. Igazi
iGibhite ukubakhombisa ukuthi igazi linamandla. iBhayibheli likhuluma ukuthi abantwana baseGibhite neenkomo ilwane zonke zama-firstborn eGibhite ziyazafa, kodwa la u-Israyeli akhona, abantwana bakaNkulunkulu bekhona, nakabona igazi ayadlula. Ubaba nabantwana bayasinda ngendaba yegazi, ngendaba yegazi. Bazalwane, kivumele ngikhulume lokhu. Sasifile ngeziphambeko zethu. Bazalwane, sasifile ngeziphambeko zethu. Sifile ngeziphambeko zethu. Singenaye thina uNkulunkulu. Usibona namhlanje sikhuluma ngaye besingenaye uNkulunkulu. Sifile ngeziphambeko. Bekade singaba corrupt. Bazalwane, bekade singashontsha besenza konke ekwenziwa abantu abakwenza namhlanje. Kulapho siphuma khona. That is why yohlabelako uthi siphume kumnaswe sikhathalele isono, ngoba kulapho siphuma khona bekade singena uNkulunkulu. Singenathemba, singene enyangeni, singeniswa, singenathemba. Khumbula ekhaya umama wakhe ukushona, ngimntwana omncane, ngithwaliswa inkukhu ngoba ngimntwana welasibhono. Le nkukhu izobulawa phambi kwami. Ithi mayiqeda ukubulawa kuthatha imithi ihlanganiswe negazi lenkukhu, bese bakuhlangana igazi lenkukhu bayathatha bayagezisa. Bayagezisa ngaleli gazi. Ungathi nabona abantu bekade babona noma bangakasindiswa ukuthi igazi linomsebenzi elinawenza empilweni, but they were laid ngesilabhasi yakaNkulunkulu ngoba ngaleso sikhathi bengasasebenzi igazi lezinkukhu ukususa isinyama. Bangithathe bangigezise, bathi basusa isinyama. Bazalwane, Mosese kumnyameni kunzima, nasesenyameni bazokunzima. Mina ngithi kuphelile, bathi kunenyanga elolini lapho ephuma khona ubaba uMasango. Nenyanga le sayazi bathi kunenyanga elolini lapho ephuma khona ubaba uMasango le. Elolini duze naseMatempula. Bathi nyanga le basisa nje masifikako kule nyanga iphethile izara. Mfundisi uSiluma inyanga le isike inyawo bathathi imithi basifake enyaweni zethu lapho khona igazi bafaka umuthi khona. Kunzima kuthiwa kukhutshwa isinyama, uma lento ingakakhushwa ingalenziwa angeke salunga. Sikude noNkulunkulu basalo, uyabona bakude noNkulunkulu, abantu bazakwenza izinto, abantu bazagezisa, abantu bazaprofita, abantu bazafaka ezintweni ongamelanga ungene kizo.
Sizitha kuNkulunkulu. Sizitha. Masibheka uNkulunkulu. Kubona abantu abangamfuniyo. Kubona abantu abamfulatheleyo. Kubona abantu abangamthandiyo. Sizitha kuNkulunkulu. Singabafokazi futhi lihambe. Achilo Paul. Singabafokazi futhi lihambe. Foreigners. Phambuso kaNkulunkulu. Singabalwa nombuso wakaIsrayeli. Singalingani bazalwane. Sahlukene noNkulunkulu. Ebusuku bahlukana noNkulunkulu. Kusuku obungobeni kusuku. Ekhaya bangithathe bangifake nomncamo lo obomvu. Bathi lokho abantwana bamalasibono ukuthi uma ungakugqoki uzohlala. Abaphithi bami bangihlekile everyday bafuna ngigqoke lo mncamo. Ngasindiswa bafuna ukubona ngigqoke lo mncamo. Ngililanga bathi ngiyabona abazalwane benginkonzo nabazalwane umncamo awugqokanga. Awona ningikhiphe kubeke bahlale la bathi uzohlala. Kathi manje ngizokwenza kanjani ngelinye lamalanga ngidlala ibhola. Bebe ngathanda ukusindiso akushona ngidlalela iKaizer Chiefs ngayiwina namhlanje ngoba ngidlala ibhola ngistrong bazalwane. Lingabuza umama wami nangabe usakhumbula. Bengidlala ibhola. Kathi ngigijima ngibambile ngikufanele bakhipha ku number 7. Omunye wangibamba ngalomncamo wathi ngidokta ngoba bese ngidlulile ngigijima. Wathi ngibamba kanjani nomuntu sekadlulile wabamba ngomncamo wathi noma sawubambile ngathi ubambe kahle ngagijima ubambile womgabula. Wathi masawudabukile ngathi ngiyawufuna ishanini kangawuthola. Linto ngikhuluma ngibophuthi bami ngayizwa ngathi yenzeka. Ngizwa ngathi bamsesikoleni ngathi ngiyahlangana. Ngathi bani abantu abavele into bayenzileko lapha kimi ngalomncamo. Inhliziyo ithi emncameni ngoba ungaphakisindise ngoba uphindisela uzoba right. Ngathi angeke ngaphindela. Ombizileko uyaphila. Ombizileko ungaphezu kwemincamo. Ombizileko ungaphezu kwezimbuzi nezinkukhu. Ngathi I will never go back. Bahlala. Kwahlalela. Enye into ifuna wena usitshele. Usafuna ukuvela akuvakashele usitshele ukuthi angeke yenzeke emsindisiwe. Yabaphela after ngisitshelile ukuthi angeke yenzeka. Yabaphela kwami nomncamo. Nami ngaba ku-proud. Nami manje ngathi bangahamba ngisizotha ukuthi manje ayisesekho into engifihla. Labo bongasithuma bosista Jobs wangibona ngomncamo usekho. Izinto ezinye ezizakufihla kodwa manje ukusuka kuwe bese uyabonakala. Yamthanda intombi kwaSibiya yamvuma umncamo ungasekho. Bazalwane ngithi besahlukene noNkulunkulu. Kunodonga olahlukanisa phakathi kwethu noNkulunkulu. Kunento ekhona emele isuke phakathi kwami noNkulunkulu, phakathi kwakho noNkulunkulu. Nawuhamba lolu donga lula uNkulunkulu ngapha wena noNkulunkulu alikwazi ukubonana. Kunento kwahlukanisayo noNkulunkulu wakho. Manje ngithi kilaba
abangakholwako nabangasindiswanga kusesenodonga phakathi kwakho noNkulunkulu, kusesenento kwahlukanisako noNkulunkulu. Bekunodonga phakathi kwethu noNkulunkulu esimkhonzayo. Basabani singabantwana bomnyama sihamba ebumnyameni. Hey bakwethu, ngitshela into eningayaziko. Hey utshwala ngikuthanda yo. Uyabona le Red Bull istrong nje ingamhluli. Utshwala kustrong udlule Red Bull ngathi akese ngahlulwa yinto eyutatlani lento lekade ngilimaza. Ngiphuza basebani ngiphuza nangiphuzileko bengifuna amankulu akaNkulunkulu ngihlabelela ngigida ngathi ngimsiyoni ngenza nje ebusuku ngabo-12 o'clock before ngiye ekhaya. Kunodonga phakathi kwami noNkulunkulu ngisempilweni yobumnyama. So amaNdebele namaTsonga asiswani kahle kahle. Nangabuthi ubona ngikuhlekisa nje umTsonga sihlanganiswe igazi likaJesu. Kahle kahle amaNdebele bese emachangani thina amaTsonga kubaluleka bekade amaNdebele nakubaluleka bekade bangazwani before ube uNkulunkulu ngathana besikhonza bebe apostola amshoka singakhulumisani nginawe wathi waqala uthi ngiyabulabula sathi sisethavene sidansa emandansa tunisuma bengikhona phezu kwecrate noma ngithi njalo bengigibela phezu kwecrate ngikhumbula ngidansa phezu kwecrate ne yazi umdanso umdanse mhloko nodavida ngokuddansa nje icrate yangidripa ngabetha phasi makangawufuka ngakhwela futhi mangeke ukukhwela iminyango yavulwa amantoka bathi uyalulubula yamatebeni yasi akazuthi mthulu ngomnyango into ngapha ngiyazi kahle kahle lapha bekade sisela khona utshwala mara ukuphuma kwami akazuthi mthulu kuphi. I never knew ukuthi nami ngingaphenduka iflight yasi ngisibone siki ngiphapha ngijamela ngapha kwefence ngalala phansi ngathi la uNkulunkulu yabona uNkulunkulu nasansunako uzophephisa entweni eziningi. Abanye bashaywa abanye benziwani ngingasazuthi ngiyekhaya noma ngithi lokulalethwa laphezu kotshani lapho ngalala kahlala ngathi nabe kwakithi nangekhaya ngayanzi siphume ezintweni ezinzima njalo kuna siphuma khona basabona sosenza ngathi siphuma phezulu kunala siphuma khona bekade singenayo uNkulunkulu bekade sebumnyameni. Sisohambeni oluya elahlweni esihogweni besisehambeni eliya esihogweni kepha igazi lokubuyisana elaphalala esiphambanweni lenza umsebenzi omkhulu ezimpilweni zethu. Lasiletha thina bekade sikude noNkulunkulu lasisondeza duze kwakhe. Namhlanje ngibile ngizomemezela ngithi basabami nathi igazi elinamandla ayinembuzi igazi lendodana kaNkulunkulu elisusa zonke izono elihlanza zonke ngithi nathi igazi ebekade livalile kuvalekile kodwa kwavuleka nathi igazi
ngiyiso nesibili ngesa enkosini. Wes uyangena izinto ziyashintsha
athi Johane bazalwane manje sesingabantwana bakaNkulunkulu athi sengakabonakali esiyokuba kodwa igazi lasikhipha ebuntwini lasifaka ebuntwaneni singabantwana bakaNkulunkulu. Ngathi sikayibo futhi usuluma uthi ngikuba umnto yethu uthi ngikuba umnto igazi likaJesu lithina noma sidabula emanzini yena unathi noma singene emlilweni yena unathi izisu lenkosi uyakusithwala ngesakhe sakhe. Awuthini umakhelwane? Thini umakhelwane? Usikakumbora ufisa so nathi kasi ufisa byalo usikatho mpona nani kasi elikazi maselifikile kuwe bazalwane liyakupromote ngoba you are a priest now. You know you are a priest. You know not just a priest, kodwa ubukhosi. Kamanye mishwi bazalwane lento lengilokhe babungwenya ngisuhlungu ngithi mina why bantu basukuthuma bathi ngebamathomo basukuthi wani mara sithi makhosi ngikhalela lento kodwa ngathi mangisika kwaJesu kanti manje wena bayaphanda abaphandi ngikosana ngibona wasekhosini wena bayathanda bakandi ngikwasekhosini nasekhaya emsulwini akuzoba izinto zomhlaba bazalwane ngasho manje uthi mayede yini wasekhosini lithi Bhayibheli ngena yegazi singamasiko kanye noKristu awumasaba mhlobo sami ungasembuzi president sofika usokude uthi mayede Angisabangi nabalolu ukhosi babulalanawo bamasikweli bamasibulalani ngithena ngithi khosho nangiphumako bathi wena you are a priest. Ene bazalwana mthuma mama ngingongalinga uthi ngiyikosana angisikosana ngisibulo kanye noKristu. Now, mfundisi uMakho my doctor yaziwa laphana ebusuku yaziwa noma sapha yasebusuku bayadla uJesu uthi makuzodliwa ithi Bhayibheli lami wahlekula isinkwa ekuhlepheni isinkwa wabonga wathi lo kungumzimba wami uhlejuleleni udleni njalo nokwazi ukukhumbula nakaqeda indaba esisekiwo he took a cup yewayini wathi leli libomvu kuyigazi lami elithuleleni phuzani ngaso sonke isikhathi nikwazi ukukhumbula
ukuze sithole igazi bekufune umzimba. Ngiyizwa sana. Ukuze sithole igazi kufune umzimba. Ngaphandle komzimba akukho igazi. Abafundi bangena ibiology enye esekike wakhona ephasini. Yacabanga babe nemibuzo ukuthi mara le ndoda isho ukuthini ukuthi lesi sinkwa singumzimba wayo ngoba bekade bangazi into ezokwenzeka after this. Thatha umzimba sibhekula thatha igazi wathi kibo bazalwane bami ukuba lokhu kwigazi la lesivumelwano elithulwe ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwesono. Ngamanye imizwi indaba yokuqitha igazi lezimbuzi nezinkomo sekuphelile. Leli gazi labo uSipho we so privileged bazalwane ukuthi bafundiswe during that time or during that night ukuthi this is my blood. Drink. Bangazi ukuthi kunegazi elizayo. Ngithanda lento mfuthu usiluma ukuthi makalenga esiphambanweni amabutho ayaphula imilenze walokala nalo omunye abaye babethele noKristu Jesu esefikile kuJesu ebona ukuthi uJesu manje yena sekafile kwaya kayaphulanga imilenze yabo bazalwane kodwa elinye lamabutho ekseni bamvuka bekuhlungu kodwa kabonga leli butho elinye lamasosha elayilaba nespeed elayilasetshenziswa lavumela uNkulunkulu uthandele ngaphansi kwakhe abahambe nomkhonto wakhe ngoba into bekade ifuneka emzimbeni kaJesu bekade kuyigazi. Abanye badedele emuva bathi sekashonile uNkulunkulu nyakabanga umoya ingcwele wehla wehlela kilo umoya wakaphelelanga ngoba balapha esiphambanweni igazi lingakatipheli akukuphethelela kwezono bekufuneka umzimba ukuthi igazi lakhe lithulukele emhlabeni wathaseke phezulu yagijima indoda yamhlaba ehlokothini wathatha umkhonto wakhe wangathi uphuzwa ngoyingwe wafika wamhlaba akawudonsa kwaphuma amanzi kwaphuma negazi. Into bekade ifuneka kuye ukuze sihlanze esonweni bekade kuyigazi lakhe yahlanza igazi lakhe. Wathi umuntu makabheka wathi ya enesifana this man he was a man of God, he was a king of kings. Bekade akhuluma bekade kuyiqiniso bazalwane kwesikhathi sifikela Hitler masicabanga ngaleli soja noJudas Iscariot sibakhuluma ngayo kodwa labekathana isigibo bekende bazalwane sabaye into esinyiwa wakithi kazi esipha yika ko
ezohlathi isono sethu ukuthi esikude naye sisondele eduze kwakhe. Bazalwane, ngivumele ngikhulume lamazwi bese ngiyohlala phansi. Uyabona igazi lembuzi noma lenkomo uma befafaza ngalo usala ubomvu konke la enizono zakho zisuliwe emzimbeni wakho okwesikhashana. Ushilo umfundisi uma uDr. Machika kodwa kusasa ungabuye uphinde lemoto uyokwenza leso sonke. Kepha leli ngikhuluma ngalo uma lehlanza uphuma umhlophe njengengca. Hallelujah. Elinye lamalunga kusumathungu emazulwini laseliphendula lithi kimi laba abambethe izinto ezimhlophe bangabobani bavelaphi laba bantu. Uthi ngaseliphendula kulo lithi Nkosi yami nguwe owaziyo. Naselithi kimi labo yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Ngithi nani igazi lewundlu likahlanza namhlanje Jesus. egameni likaJesu. Nani igazi lithi iBhayibheli lami ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi. Hallelujah. Amen. Baphuma ezinsizini, baphuma ehluphekeni, kodwa bahlanza izingubo zabo egazini. Manje lithi iBhayibheli laba baphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe, nohlezi esihlalweni sobukhosi uyavumisa itenabulakele phezu kwakhe. Ukusindisa kwethu akusize igazi elapha lesiphambanweni lasisiza, igazi elapha lesiphambanweni lasihlanza ezweni. Bazalwane, ngiphuma efemelini yakwaSuthungu sesiteriyazi, ifemeli ebeyiphansi kakhulu. Ngithi namantombazana waseBethlehem bekade bangamfuni ngalesa sikhathi. Phela ifemeli yakithi beyiphansi kakhulu, kodwa bafika igazi. Noma bafika igazi kushintsha izinto. Namhlanje bangomgwabo basondela kimi bafuna ukuthi ngizohlala duze kwabo. Ngoba igazi selimhlanzile, ngimuhle nawe uyabona, ngiyathandeka uyabona na. Hallelujah. Angkiri kukule watu wale president ali na wenza, president ali na wenza. Watu kwa kasama ile na mtu ngulu watu president watu. President. Igazi. Jesus. Nafikile kuyashaka. Abantu bakufuni, abantu bakufuni. Abantu awusasondezi bayasondela bezamu ngekhaya. Yasho ngathi ngifike ekhaya ngisibophile, ngimuhle, ngigqoke nethayi. Umema wafisa ndala wathi mntana ngikheluzela. Athi manje singabiza bonke abantu baseBethlehem, abantwana bonke bazobona ukuthi siyesa produce yini. Ngathi wena wazi wena ayinto ezenje kuphela ngoba bathi uhlala eMamelodi ngoba ethobheni igazi. Jesus. Yabona igazi maselifikile mntwanami yaphumuza. Uma kulele phansi uthi mphumela efemelini phansi izinto ngeke zaluka usamina. Namhlanje ngifela amakhosi bhenga yegazi. Come on, President. Ithi ngitshela into bayazi igazi. uRamaphosa mahambe loKhosi wabelile kuye. Ukhalele ihembe lami. But when did you get this shirt?
bathatha isithombe ukuthi le hembe leli limthintathinte. You know, ugqokile bafisa lento oyigqokile kanti ithenge emachayineni. Kodwa igazi maselifikile lishintsha izinto. Libenza abantu kuPrismana, kuke kuPrismana, igazi liyashintsha. ANC iphuma ebandleni wangena abantu abacorrupt bashintshe inhliziyo zabantu. That is why namhlanje abantu bayastruggle ukuthi ANC yahlukana noNkulunkulu. Amen. Kodwa ningasiza lesizwe lisiphethe uNkulunkulu. Namhlanje thina sesathandaza ukuthi uNkulunkulu expose them. Yebo. Sihleli manje uNkulunkulu usibeke ufika sesiyabukela manje. Ugovernment wethu manje usoma ngathi pirate elidlala lapho abantu bayabizwa ucommission babuzwa imibuzo bafanele bayiphendule bazalwane abantwana begazi bayabathandaza bathi uNkulunkulu expose them overexposed. Ungasdeleli uthi kibazalwane masithandaza uyaphendula. Ngithi ne-corruption la evelina iyovela. Into singavele kusho usona ungasiboni kahle sizovela. Siyathandaza thina abantwana begazi. Bazalwane basibona ngegazi. Ngithi basibona ngegazi. Asiyabuye uyasibheka abheka igazi ade ibalaba abathandazako bese uyaphendula. Thanda ukaleli igazi aluboni. This is a fresh. This is a fresh. This is a fresh. Yeah, ufuna laba bazongena kilo. Esiyabahla. Leli kasi liyaphila. Ithani intombazane ithunyiwe ithi izothalaka emvuselweni wakhala. Wathi kweli kasi liza kimi. Wathi kweli kasi liza kimi. Wathi kweli kasi liza kimi. Abalaka kasi liza kimi. Liyaphila. No ma belis no ma belis ayikho system yo thina sikwazi ukusibeka noma bevuke ebusuku bayaphaka thina sikwazi ukusibeka sithambika uyaphila ayikho system yo
ayikho. Sithemba igazi liyayilwa yimpi esingayiboniyo. Noma beyiswa Yeah.
wathi bakuzofika yena umntwana wegazi izinto zeshintsha. uNkulunkulu wampromota, wamthatha la, wambeka la, wamsusa la, wamyisa le ngenxa yegazi. Thank you, Jesus. Yeah. Obona bekata president kwangena mina igazi. Obona usuka kata president obemlube igazi. So ngamanye manje igazi balifikile lipeleleze mina umlube lapho siluka. Kodwa manje siluka ngakubisa uthi president. Ngibonile ngaphatha iBhayibheli. Igazi linamandla. Kuseni ungasibrakeli ungenza umsila nofafa sikazi awenza umsila uthi baba ngisaphume endlini yami ngifafa sikazi kaJesu ibonke nendlela neofisi eyongena yiyo nofike ofisini awusafafazi akithi ufafazi uzenze overdose uzabulala abantu. Kusaba kumsebenzi inamandla egazi nasebenzisa ufafazini uphume ekhaya nofika ofisini wenza overdose and too much of a thing is a sin uzabulala abantu. Asifanele amehlo ethu basa nandi gazi lelikazi liphuma kuJesu owahlatshwa eGolgotha. Wathi lelikazi lihlale njalo liphuza ngoba lohlala likhumbula njalo ngalo igazi lesivumelwano esisha. Namhlanje ngiza kuwe Ngisosana manje ukhona uthi ngiyamdinga uJesu. Ngiyadinga lelikazi nami empilweni yami. Angifuni ukuphelela emuva. Ngingalendlela engingayo. Sivalele amehlo basana sivalele amehlo. Phakamisana sakho lapho khona ngizothandaza nawe. Manje ukhona uthi ngiyamdinga uJesu njengoNkosi nomsindisi. Phakamisa isandla sakho. Siphakamisele phezulu umntwana kube namahloni. Siphakamisele phezulu kube namahloni. Namhlanje sikuseni. Kala mashala asize avula amehlo. Ngibona abantu laba baphakamisa amehlo akho. Asukama seshiyo ngena Jesu. uJesu ekhona. uJesu akuleli izimpi. Manje umuntu khona phakamisela phezulu egameni likaJesu bakuzokubona. Nangu yadlula my brother Tite nangu aphakame ngenyawo zakhe. Nangu sesemufa kamele kaJesu. Ukhona umunye phakathi isandla sakho, nangu umunye naye aphakame ngenyawo zakhe othi yadinga Jesu empilweni yakhe. Nandikazi. Ukhona umunye basalwani saphindile ekhaya athi khona la ngizile kodwa ngisindiswa ngiyamdinga uJesu empilweni yami. Phakamisa isandla sakho lapho khona. Ngiyathemba ukuthi ningihleli phansi nonke ningabasindisweko laba abaphakamile yibo abathi asinaye uJesu. I give you a last chance. Manga ukuthi ukhona la ukhona. Phamba ngenyawo zakho. Futhi siluma mangihleli lapha phansi ekseni. Moyigwele uthi kimi labantwana enibayisiye esikolweni. Some of them they are age of 12, 10 to 15. Sibathumele esikolweni. Abanye babo ngaphakathi kwabo bantwana engathina bayamamukela uJesu
njengenkosi nomsindisi. My prayer ukuthi labakhona bayibize altar call labantwana baphakamise izandla zabo bese bayasindiswa. Futhi sinoma ngicela usengaphambili baba uzothandaza. Siyabonga uNkulunkulu usengaphambili. Last year was a lot. The football, Papa Silemaki, Abbas Amen. We are Mom Jennifer. Oh, well, Susanna. I was thinking for the support, so Hallelujah. Jesus, es lui. E assim não pode mais fazer. Es lui, na casa do passadeiro. Como es lui. Jesus. Jesus. God is cut. Es lui, não se fala. Indilosi uJesu wasirestoranza. Hallelujah. Emzimbeni kaKristu. Asibuyele emuva. Sathane uzobuza nentori. Asibuyele. Akhethe namhlanje Nkosi uJesu. Sizabuwe. Siyakwamukela. Enhliziyweni zethu. Wenkosi. Nomsindisi. Namhlanje siyabonga. Sesibizwa ngabantwana bakho. Ibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Zimo smoky dust. Thank you for the blood, Lord. Thank you for the blood. Thank you for the blood. Thank
Thank you for the blood. Thank you for the blood. Let our angel now wena baba. Uthe ozakuwe ngeke umlahlele ngaphandle. Ake umzungeze namhlanje. Akumfihle esandleni sakho somusa. Umfihle kuzo zonke ama-challenges wabantu abasha. Moya wamandla umfihle sohonga ngawo lamandla. Mzungeze ngomlilo wakho Baba. Zwane kanzonga ngawo wena. Sipilele yena umulwele ilo mthothose ngegama likaJesu namamashiyani ngimletha kuwe Baba. Lwele mfihle ngobele baloyini ngobele mkokonko kumhlupako nokumhlulako empilweni namhlanje Baba ungomunye wabantwana bakho. Sibanikela kuwena Jehova ngenjabulo enkulu. Moya wamandla siphakamisa ubukhosi, phakamisa ubukhulu bakho. Moya oyingcwele, moya wamandla usiza umntwana wakho. Khulumile ngokulayelwa nguwe. Moya wamandla sibonga ukuthi ukulalele, sibonga ukuthi ukhulumile inhliziyo yakho namhlanje. Akuphinde Baba umzungeze iqiniso amandla umphe ukuhlakanipha ngegama likaJesu Kristu. Ngikhulekela nalamabandla Nkosi labantwana bayakubona. Ake ubaphe uthando babathande Baba. Abakhombise ukuthi ngempela they are now part of your family. In the mighty name of Jesus, I plead the blood of the Lamb. His wife, I plead the blood of Jesus. Bafafaza ngegazi likaJesu namhlanje bafumene uphawulisha lokubizwa ngabantwana bakho. Moyengele ngiyathokoza. Hallelujah. Wangu